Gde se privodi na epizodi Sling Kong. Zaradio sam nove likove inače. Dobio sam nešto da se još obavestim. A to je, vidite ovaj lik na primjer, a to je da mi napišete u komentarima koji lik da stavim na MeMakeru. Da li vas, na primjer da lupim vaš izgled, da li Marija, da li Luigija, da li Yoshija, da li nekog iz filma, šta god iz neke igrice nekoga da napravim u mojem MeMakeru sutra popodne, tako sutra uveče, sutra posle podne će da bude to, tako da do tad napišite komentare, odlučite se. Sad idemo da vidimo šta ćemo dobiti. Lucky Sling, please. Lucky. Sense Peace. No lucky. Dobro, tačno 200. Ajmo. Pucaj za početak epizoda. Pucaj mi. Please 250. Please 250 još. T-Rexa sam. Idemo da ga slikamo. Vidiš, jer imam 290, idemo opet da pucamo. Znači smo dobili 290, meni je rekao tako 5 puta odjedno da gadim. Samo dobijem pare, samo mi sreći. Opet 250, ja nisam normalno, znači ova foka, šta god, jej, Warrior, sad idemo continue, sad imamo 411, idemo da pucamo, ovdje, tu ću pucam, na vrh stavim, dobro, sa vrha na dno, što bi se rekao, to se mi govori, to, zakačili sam ga, 27, da se pare. Nismo ga slikali, još 200 listaviš. Aj, please, dobro, please, tiže. Please, znaš, volim Boga, znači. Što djeci, Margareti, 250, yes. Evo na. Opet popis. New price. To mislim, sada vidimo likove, ovdje je original, vidite sve to imamo. Mnogo njih nisam isprobao, vampir, kao što vidite, lav, hrčak, ajmo da probamo hrčka. Chipmunk, ko neki Kinez, Chimpank, mislite to, zove Chimpank. Dobro, da, zove se Chimpank, ajde nije bitno njegovo ime, njegovo prezime, njegovo rođenje, njegovo ništa. Šta mu nije bitno u životu. Dobro, idemo da menjamo nekog. Ovoga nisam koristio, na primjer T-Rexa. Dobro. Ovaj T-Rex malo nije normalan ljudi. To već ste prepostavili. Meni je ovo preporučio drugi, znači ovu igricu. Ko kažete, ko ti je ovo preporučio? Svaka mu čast je svaka mu čast. Taki ste vi specijalno, kao da ćete dodati na taj popust od 100 dinara. Dobro,
Ajde popust. Ne biti otišao. Ajmo gorila. To nisam ja nikad probala. A ni mi svi zajedno nismo probali. Tako da idemo zajedno da probamo. Ajde, veži bre, tu se puta gore. Ja tu džuskam cijel dan. Si tu meni? Fuck. Prekrsti se, Bože. Ne. Treba nam neki srećnik, možda ovo fuck. Da fokus. Vidite što radite da dobijem. To znate, onaj bus na početku, a to je koliko ribe iz one foke. Ne sveći ću se. Ajmo ljudi, nešto što nismo imali, na primjer vampir, nikad. Ajmo ubrzano vampir. 3, 2, 1. Wow, to je za epizodu ljudi. Za novu sliku na našem kanalu. Kome unsubscribe-ovo dobit će patine. Samo, ajmo da menjamo lika. Lav. Urla on Bogu, ko da je urlička. Ružno, urlička. Pa znate drugu riječ da bi se rimovala, neću da govorim mnogo ružno. Ajmo, brate. Video player bizim, sve u redu. Ljudi, inače, ako želite neku igricu da igram, nikada u životu nisam igrao. Slobodno napišite u komentarima i da igramo još jednu partiju ovoga i da je završimo, da vidimo šta je ovdje. Imamo da igramo na primjer sa pandom. Random sam ga izabrao potpuno. Nisam rekao ajmo panda. Rekao sam ajmo panda. Inače ukucajte kvize, ima mnogo dobrih kvizeva. Sljedeća epizoda posle Mimikera će biti kvizevi inače. Mnogo su dobri. Zato se ljude sve. I deca ga koristi. To bi bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!